ki hin ni March som ni le ni tunia ding lai sang tho mun John alian guk anel som guk pan som guk le kwa nang mai nun tak ton tung na ding thu na nei John alian guk anel som guk le yan athulo lai sang tho wi ai thoi kamal te kapa lai sang tho bu pen kum som thum war bang azat thita a atop na a pho ki ke kin phel ni ki so hi lai bulim tak po ding in lai bu bol te kyang ka a pule lai bu po pa na ngonin hi lai bu bang za takin thu pi hi ding hiam aman pha tang wan la hi lo alai mai te a khut lam to ki koi lai tampi ki cham te hong chi to bang in hong dot chiang in ko in kwan a ding lungdam na thu gospel hop son the na hun pha khat so kin ama to thu ka ngen khom the ui hi ma hi lai siang tho wi chi pen in kwan khati van gil khat a hi keile ki ze phoi na chi chang ba khilowi asunga lai malte pen nun tak ton tung na ding thu te hi a pasiani na tapa tung tonin ama le ama eite tunga hong kilak na hi John lungnam na thubua kipat na a John in to pa Jesu pen pasien to om khom hi thu pen pasien a hi chi tuin to thu pen eite la ka hong teng hi lai siang tho sunga Jesu Christ i nun tak na thu be khilawin pian sak na hun pan ama hong tat khian na dong khaun sunga pasien gam tat sep khian na khe be ki heli hi lei tunga Jesu am lain kha thu le nun tak na thu to kidim thu te ge ni Jesu Christ in thu ham sa te a hit lai tak mi pi te phunu a mi tam pi takin ama nung zui non lo hi to lai takin nung zui te hi le ama kyanga omu a amau te alung kim sak ding thudang omlo chi tel ma ma hi kapa in zong ama lai siang tho bu to kisai to dan ma in pom hi anun tak na sunga ato kha haksat na nam chin te a pasianin lai siang tho tung tonin lamet na lamla na he nep na le thuman thu tak pya hi kwa kamal te to na nun tak zia po phading in kiphal kido na yam tu ni lai siang tho sung pan bang kamal ten hong thalop sak yam kongit pasian tu ni lai siang tho kasim ma bangin na onem te kazak thei nangin kabil te hongon sakta in amen